start. Ayo, hari gigi pada itu home gigi. Dami na hutan. Sarap mo, tanong mo pa siya. Marap. Litan. Iya. Kau kita tadi nanti pak mau nani tadi. No, saya no benar no orang. Ah, kia kain. Dengan anak tadi ini kan orang ini mati tak apa sih ke? Ya apa sih nabi sih ada kau kayak mana? Anak tidak ada di tayu orang naik ka, mana kayak? Anak tidak kemana misi ya sebulim, atau isi naik sebulim. Kami nak kain ti jari ke? Mungkin kain tak? Selain dia lagi. Ayo direct, anak tak kain ti. Rasu. Ay, bay kami na mo bay. Sabi na mo sim. Yo nga punta katapos. Iya. Kain na sim dyan na. Aya, enak ko. Ay, sinag na kos. Iya, rasu. Enak ko mo bay. Ay, iburawagin na ba? Yan ako raman. Yan ako, may tukunti na ba? Tanan na si buwang kanapin na naro yan. Ay, ato ko. Ini panam. Bunga na tabang ko, ang bunga na tabang ko mo pali. Ato ko niya yung mga lagi. Bunga na, punta na bunga na bahay ka ben. Tatabas yung kay. Ay, tapos. Tira ko rin ito maway eh. Iya, tina ko, ya mata ba. Rasu, no. Ay, Warni, dito ba pa. Pangalan di. Sumili mo araw po, eh, pali. Akawan. Depende to. Dito ba? hindi niya makaya. Ano ba, dumatak ko? Suso ko mo ko. Ay, bugin na ko na. Katapos sa bigas ko yun. Kaya na. Oke, ya na ko takay para lagi. Siya, ito, kinakaya ka naman.